dah ni. Oh, 15 years dah dulu bola. Please make it up. 70. Ini dah dah bola ni. अंदर कभी सीटा दा कार्बिंग ऑटोनोमस काउंसिल के जुनी टीमो क्या है फान जिन फेटा चेयरमैन पीडियट पे नफी कार्बिंग ऑटोनोमस काउंसिल अंदर का चेवाजिया फान तुम कार्बिंग ऑटोनोमस काउंसिल लो इसी रेजोल्यूशन एन लो कैबिनेट को इसी रेजोल्यूशन एन लो लासो इसी रेजोल्यूशन टेंपेन के जिन फेट ताइसिया डिपार्टमेंट लो kapen ke Karbiang Autonomous Council pensi control fokusi ini Karbiang Autonomous Council pensi asai hem jinphet a chairman asai hem pinin kupon laso kupon a hot Karbiang Autonomous Council pen jinphet a chairman alang li beneficiaries atum phan pangrum si kidu ka tungaphan je alang atum tangka poisa ka dore tum phan ake joy pen han so chilita ini rokon iglo chalo ini dalam manja kedama toa ada keruni jinphet office sai hem long pini karbeno to council cm langli pingang kupon lo athe dak 2007 an kan pen jinphet amang pa thek pen ke la so jinphet bangke karbeno to council pen ka control kali lake deputy commissioner mane dc ahin mesi control pot la pen ke cooperative society ek ating mesi restart lasi anani ta pulang mamulo la pen dili CM satu dari santik beni isi long paples lo isi long to isi long pensi principal secretary si alang li ponsi bangso kedam tang March 31st March 2022 mana ceklo yang apa isi long si ceparai poloje executive committee meeting long si ceparai poloje Bengo Autonomous Council fully control pensi bangso jinphet bangke mate under Karbiang Autonomous Council control pensi jinphet bangke langkon ko asi aso langkon dal benci parai dal pen apike pin ceklo mana pi ini me ceklo tarik clear ni bangke pini dak jinphet asa hemlong Karbiang Autonomous Council si mariting basi pini bangso chairman asa hem impu ponilo lapen ke bangi langani ta dak ke paringi fan undertaking lang itu cecak memekalo kosong si paring hal tu fan menceng lo pada wila ketiok made hamso katiki atuman fan bang alang lem kera pon thegi fan finance made tangkai na melang itu tipon ko GIA pen tipon ko besi alang itu cecak pon made kuti si CM sarpen GIA pen tipon ko hamso kecutiki tu mungkin kelang pon dia fan ke paring buni fan kisung hamso kecutiki ara tun kisung boy putak fan itu pa jogi fan si made Karbiang lo ang tangkot kali pini pirthe dang kami organik hanso bangke Karbiang lo hanso bangke number 1 si amada nong je thang nai amo hidam bom no nasi dak itu ma CM sar bangke aprang Karbiang lo anong pai thang poni phan aprang birthe dang long poni phan selang le bori pon tri la selang le phan ini hin den chairman hin talang le phan churu lo la pen abin thu agriculture ye mo morti bisol al banda churu ebang ji por hot phang tum labang so jinphet